Assalamualaikum, амансыздар бардақтуу Тежере каналыбыздын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен дал ошол КамАЗ сатылат. Тез арада 550 миң дейт. Телефон номерлерин жазып алыңыздар. Алмашуу жолу жок экен. Ал эми биз болсо жүк ташуучу унааларды жарнама кылууну улантабыз. Бүгүн күнгө карай жекшемби 2024 жылдын 11 февраль. Жалпыңыздар менен биргеликте унаабыздарда жүргөн учурубуз. Азыр сиздерге дагы бир оор жүк ташуучу унаанын түрүнө кирген Kia Tego'ну тартып чыгаралы дедик. Mercedes Atego дегеним 2002 жылы 4K2 $21 миң. Телефон номерлери жазылып турат. Унаа жүрүп турган кези ички салонун бир сыйра көргөзүп кетели. Бул жакта эки адамга ыңгайланышкан жатак бар. Жана ушундай эле люк дагы ачылат. Бул жакта өзүнүн каражаттары, ички салонун көрсөңүздөр болот. Ага, бул жактан эмне холодильник бизде простойбу? Термобутка. Алюминий термобутка экен. Ага, кеми барбы? Кеми барбы? Кеми бар экен, сүйлөшүңүздөр. Ал эми бул КамАЗда болсо сатылат. Баасы 550 миң, 1988 жылы чыгарылган экен. Фотон дейт, Оуфман деген. Баасын жазбаптыр, 2007 жылы чыгарылган экен. Кызыккандар болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Мына катты келесиң ана го. 120 миң дейби? Охо. Дал ушул унаа 91 жылы чыгарылыптыр. Цифраны жаман калатай жазып го. Унаны көрдүңүздөр да. Жаккан болсо байланышасыздар. Сизде болсо акыркы унаалардын түрүнө кирген, оор жүк ташуучу унаанын түрүнө кирген Mercedes Atego дагы тарта кетели. 2001 экен. Assalamu alaikum ова. Ой, эшигиңиз ачың эй. Жауап алдыңыз го. Абай, сизди көргөзмөйм, кең, сизди көргөзмөйм. Баасы канча? Жок, TikTok эмес, YouTube. 1 миллион 200 бе? 1 миллион. Көргөзмөйм десем болбой. TikTok бу бекинип алды го, TikTok бу. 1 миллион 200 экен. Дал ушул. Mercedes Gigant. 2008 экен. Турбо моторга. Ассаламу алейкум, кандай чыга? Жакшыбы? Баасы канча бунун? 1 миллион 400 миң. Жөнөкөй бутка? 400 миң экен. 1 миллион 400 миң дейт. Бул уна дагы сатылат. Кимге жаккан болсо байланышыңыздар. 13'e 17 дейт. Рахмат. Тежере каналы ардактуу көрүүчүлөр. 87 жылы 500 миң дейт. 2.9 экен. Мына ушундай сапог окшойт да. Канча болду ал баасы? Э, 700 миң бе? Тартып коебуз го? Ama
Bu gigantı da görölü. 90 yılkı deydi. Bekti oldunuz be. Sağ bağız kança gene gel? 700. 700 ming be. Oh 700 ming deydi. Kança gel bağısı? Bağısı aka 13'te 30. 13 bin dolar mı? 13. 13 bin dolar mı? O 13. 13 bin dolar ise 13 değil. 96 gene acıla. 96. Bortun uzunluğu kaça? Selamun aleyküm. 4 da 3 gerekten 4. 4 çıkmaydı 4 çıkmaydı. 3 bir nese gel. 3 bir böyle ne? Jo 3 tele çıkmaydı o. Tamaşa. Pazarın verisine satıp et. Kaç yerden alıp geldin? Germanya'dan. Germanya'ya gelgenler bir. Germanya'dan alıp geldin mi? Allah. Kança vaqt bolup kaldı? Vaqtısı bir yılga jetdi. Bir yılga. Amin. Pazarın verisi. Jo şimdi. Turbina motor Mercedes. Bunu görüp koyalım. 99 iken. Bağız 640 ming deydi. Senden mi? Жақса байланышыңыздар. Йоп, bismillah деп судан секретер. Bağaсын жазып атыр. 2004 екен. Bağların görüp alыңыздар. Bola turgan bağısı qancha oldu ağa? Qancha? Bola turgan bağısı 27 ming ekan. Kichkina qo'yib beradi ekan. Sizden mi bunu olur? Qancha ekan bağısı ağa? 14. 14 ming dollar mı? Satıldı o. Satıyor bile değil. Ha, oldu. Görürsün. O kimden ekan? 2005. Bağız qancha oldu? Kimden ekan? Bağız qancha ekan bunun? 750 diyor. Sağ ol. Pazarınız versin abi. Kaç gelmez? Tezcer ya. Nega mınavuların basını jasып koyup atışlar? Ağalar baykeler. Almamışlar yılda. Bakalım. Son 5. Bak kimden ekan? Kimden ekan? Bağız qancha ekan bilbedingizler? Sizlerden mınav? Qancha bağısı? 650 ming deydi. Mına boshdan qarangizlar. 2001 ekan. Liniyası menen qo'sha berasizmi? 108 de жүрген ekan shaharda. Kim var orada? Sprinter'da da göröl daha bir. 500 mingga berem deydi, srochно sotuladi ekan. Bu жаққа da жазып qo'yibdir. Çalıp байланыш алып беріңіздер. Qanchaga бағасы? Mana Sprinter 750 ming deydi. 2001 ekan. 2 jet ekan. Şurağına qarab.
Telefon qancha ekan aka? Ha, satılıp ketip qanchaga satılıptır bilmedingizler mi? $260.000 deydi sapakta. 94. yıl. Yaptılar ölçü. 91. yıllık ya. Ya boğaz qanchaga bunun? Boğaz qanchaga? 500 ming mi? Assalomu alaykum, yaxshi be. Qancha vaqt turdi bu yerda? Kecha olib keldingiz, vaqtdan olib keldingiz. Qarasudan 500 mingga berasiz. Ko'ylashmi ekan? Aqsa. To'qqiskatni. Kim bor? Tez ya. Aqal bundan жақса байланышыңыздар. Bunun basını жазбаптыр да. Мына гиганттың көрелші. Bunun дағы басын жазбаптыр. Номерлерін көрсетіп қойын. Тез жария каналы дағы бір жолы ассалаумағалейкум. Көріскенше сақ саламатта тұрыңыздар. Мен сіздерге қысқа нұсқа ауыр жүк тасушы уналардың арасына келген уналардың баларын айтып өттім. 11 февраль 2024 жыл. Сақ саламатта тұрыңыздар.